باجار قدیم استانبول کو مازوانیا بدهان نتویان دکل سر عرضی خو و هر کلان نوی خودی رنگ چندک جیوازه دوان دمین داوینده جالی شهرداری استانبول و حوت اداین خرابین دیروکی و کلپورا البرتک جونه یا وی باجار دیروکی جنوب به درست کردن و برین نوی بین پیچان. سروک شهرداری باجار مزن اکرم اماموغلو درباره 6 پروژه سردما آنتیک و نیوگراوا دیروکی استانبول ده بشداری پیشانگه کی بو. لوی دره با کردستان 24 راگهان استانبول باجارکی قدیمه دکارت به واره چالسریا کشیان و به آلیکاریا آشتیا جواکی اف قادا بیاز تجی جبو دانستنین جواکی وارکی هجایه. Toplumsal müzakere, sorunların çözümüne müzakere. استانبول جبو چارەسەرکردنا کێشەیەن civakî yên xwendekaran û bo parastina nirxên dîrokî yên li ber têkçûnê dikare bibe warê têkoşîn û danûstandinê. Gava ez hatim Stenbol yekem car hatim vê derê û ji nişka ve di binê wê dara Çinarê de me xwe di nava danûstandinan de dît. Çanda hişmendiya wê rojê ya danûstandinan îro ez li vî bajarî kirim serokê şaredariyê Loma ev qadeke guncav û jê hatiye bo çareseriya kêşeyên civakî, aştî û danûstandinan. Çay içerken kendimi müzakerenin içinde bulmuştum. جشنوارناسان حتی خوندکاران بشدارین پیشنگاه سردما آنتیک و شست دورین نیوگراوا دیروکی استانبول بونجی بوچنین خرابر کرن و دانزانین اف باجار دسر سیاست ریه ریوبر دوی گوه بدن کشین جواکی و چاره سریان پیدا بکن. İstanbul'un siyaset üstü bir yer olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla شاری ئەستەمبول پەیوەندی بە سیاسەتەوە هەیە ئەگەر مرۆڤەکان لەم شارەدا خۆیان جیانەکەنەوە لە بەرناسنامەکانیان و یەکتریش تاوانبار نەکەن ئەوە دەتوانن بزانن کە چەندین لایەنی هەڵبەشمان هەیە. ئیدارەکردن بۆ کۆمەلگا بوونی هەیە نەک کۆمەلگا بۆ ئیدارە. yani en azından desteklemek, anlamaya çalışmak. Ya bence başkanımızın verdiği kararlar çok doğru. Ez piştgiriya biryarên İmamoğlu dikim îro li welat yanê li Tirkiyeyê kes guhê xwe nade çareseriya kêşeyên ciwanan. Ji bo wê ez heta dawiyê piştgiriyê didim xebatên bi wî rengî. هر چقدر دواره لیچونین آبوری ده رخنین تون دیین دستلاتی هبن جی شارداریا باجار مزنی استانبولی دخوازه به پنگا و رستوره کرن و جنو و آوا کرنا شست خالین نیوگراوا دیروکی استانبولی و سردما آنتیک وی باجاری جنو و بکه واره دانوستندنه و ناونده چارسریا کشین جواکی بیکو دستویردان دکالپورا اول و ناسنامین جودا ین وی باجاری قدیم ده بینه کرن. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul.